studio kan instruments kan record nia guitar le bass le drum vel kan khoi ve tama mixing po ko luk sak le ana po moya tin Jehosaphat da ti lai ala thu tha ti me ma tin vocal range po mang nan khop me tin music hi toy lewa music kim changa tin scale han po na moi ngai no melody ve ke bass hiên em phẫu truy nằm trên lần và chữ phát hốt đầm lái lầm chhuah ZTPA kan dia thulo om deuh mai oma kan chet pate ben alter call in music video anti cholona ngaihthlak ka di khop mai halongai thaula in themeng chuan vocalist Pecos-a ania guitar hian somte a chuan bass amoya chuan additional guitar hian Eric Renza kan chen pa ania track khop mai tin Pecos-a hi chen nai a rei to kan kan chen pa ni pok ania o hi sang tliang nal em ya zai thiam pati na hi a rei to em ma na drop down ma web gis kan lai tang khan kan zai ho thina zai thiam pati hi rei to tuna hian tiang music video thatak mai la thatak mai an di chok to ri phur to in buipon lo hlut tle turin ka du saka cheu Jehosaphat sharing the an ban hi promising takan ning ka sia lami pek nu khan uluk takin voi ruk voi sarivel chu kan ngaihthlak kan nuam me ma tin an music kan artist masak ber chu gothic music influence ka hmuin ka sia chuan a lyrics te pawh hi tuna kan zoram din hun nen hian le khovel din hun nen hian in ain mil viau in ka sia release hun tak pawh ning ka sia a groove a tha a tune pawh an ala tin music transition sang atamaต่อไปใจพอค่อยตื่นนานเดสกันในตัวพอเฮียนตินัลเล่นก็เสียที่นั่นแบนส่วนดราม่ากันนี่นะอังอินดราม่าที่กันก็เป็นมาสเบรังเพลย์ที่ไลฟ์รีคอร์ดิ้งกันนี่ส่วนนี้ก็ฝากไว้ว่าattai tha ama hi tina solid ja overplay lo boka tin a feelings le a roles well po hi a tok te in ati thiamin ka sia tin an banan zai pa siu po hi rinai takin lo zai thei hiu mai now chau embo zai thin kan lo tia ka lo tia a se lo zai thei hiu tho ni hi overall musician an traffic in career and music type tra rhythm le solo section po anal ala ne 9 mil hốt mây alter call Jehosaphat la thatak mai music thaboxi en ngei chi ani la hi atira hianin tlema Phrygian vibe deuh si harmonic minor tel deuh si ang china ron in trana chang hin a hianin rhythm technical khop maya ala sim chima hi ngaithlakin atir intro a phechonin min set that the groove tha rhythm a groove tha chang ni na lama rhythm dang dai deuh lekin tlemin
har deuh lek syncopation deuh ang chi ina rong kala tin zai nal maya tin zai top lama hianin khua erte po bawk ani an ben an tha zai moi la thu tha hei hi mai chi ani lowa chu wang chuanin altar call la Jehosaphat a hi in lo thlir ve vek don nia phur lut tuk altar call band Jehosaphat ti la unreleased dona ke phechon ka ngaihthlak towa nal ka tilu tuka azai tu pa thiama guitarist and tra music shim tra recording ni se a fine boka aba phurom bart la du zola YouTube channel la he la hi en theina dona angai thak thei dona hiên em phẫu truy nắng che đầm lai lầm thua sa pha đặc hạ sẽ bên đất che